Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Peter Chalam ubadai uway ni ki kartong MP haga ni ki election Lok Sabha kepada Sudam. Uba syong basa haga senong Lightkor baru badai ru Mukhtiar ke Shillong Bar Association. Ula penpau ya kejing sengongu ya ki paitba ki bala ai kejing kersan ya wat lada umsim la poi syaka thongru Henry kejing kersan jong ki ka ai men sempat ya Uba Peter haba keren bar unong san hima ulayat hu Baminta kekenti unmi banyak kun ke election MDC na Nongkrem constituency kata naga parti kenam. Uba Peter ulaong baka jingmi jong banyak kun ya ke election MP kadai namar bala penjelan ya ke election MDC but day na kadaw jong kajing wan kloy ke MP election ya ke MDC election kasapenlong yu banmi banyak kun. Susu Uba Peter ulaong ru kumakalong menta day satang ke kenam kepada parti kabawat lakimdon MLA ni MDC ru Henry ki train ka benta ka jaj benreu ba day satang ni ka sengsan perthai ka bampat don dax neo hadu benta na ai kumli bagi press media ayo punya kendo yang akan dikasih adin election MP ya usah tinjak mentah adin ayo ke tinjok dong sang pipi pengen kickbox ke yang ni MP ki bala pai ba la jet selong parliamentary seat bat na ko ra parliamentary ni kerman bakin ai ke jing sekri kapa tei biang na manta nyo sibon jindawa dong ke state baru we abai dei bat napat kum we ni MP ba ya airang ni ka neka election ka padat te mapen pawe ke jing ai khub lei kerpang iki nongkur sian jonga kepala penyo yang hadu nyo jar plus iki bot kepa na baro ki konsensi likely konsensi ya yo aspa yang ai khub lei kerpang kita ke we pagawai ke ti kepala ai ka ya ka bot ki jongki yang ai khub lei kerpang iki kiru kinang beteng pat ban nang kersian ya ka political career jonga nang ne sakmat hakajing sisa ngalamut bangan wat nang no pada bangan betengi ke political career om syukum independent candidate andai ngala persyang ban pe political party dengan iba kedon kini ke we ke political party ne pedeng political party di ka khnam kini ka khnam ngai i ke de ka we na ka seng ka ba pau ka ba trot ajing sisa ang political party andai ke payai beteng pot ban train nam ta jai Perkani ke political party kepala dan arfu ars nem mentah. Kadang wala katrot undan uway MLA uway MC. Nilai kaya beteng ki isu jo kejat pendiri ko tangi keren para po. Sawah ki skor jong ke briu nyutet. Tiga bak hamlong kerpang ni ka sangga lay kalong ba kat kerten ba jerika ka kun nyutet national movement. Kani ka penpau ba ka kalong kerpang tangnam ta ikun jong ke briu nyutet. Kani ka motif jong kahi du kalong betang kum du ban ajing sakri tangi ki paradau personal ti wat cakiri lom garu kinamla man kenjo namar ki ong kun nyotrap mintang nam ta kun nyotrap makan ai ka jing sakri kat bakala ka bor andre di we political party kot au PDP kat bakani ka kot OM ka pamot ka de ka we na ki political party ka long kum ka movement ka de ka movement ka long kat bagalong nang beteng jaga movement jong ki nang wisman ti nga habang apit ni ti nga sim ni ka gabu ba imat ba ngadai ban penyesno ni di bat kani ka khnam bat lah hagani ke election MDC kumba kilang pa nga snaw nagal air ba ka party kan ka penyekun nga Nongkrem constituency ti hagba ngaru ngamla ban kerna ya ka diktat ni ya ka jing ya ka direction ya ka political party kumbaki layakan buat di working president yang Thomas Pasa di yang ai na bo nang teh pang kremen du baya di kikun yang beri nyu trap badan makat bangila iban sei ki kertong akan election MC naka art kundai sit kat mila ra kan tai ngut nang nu baki kertong yang kambun kun sama kerpat makin alang di jingkersan bam maybe gani dai tang kawai pat na regional party kadang don sayhon benang mek teremang ni balak ban counter jadi jing ya ke jing
jadi yang jadi berdiri ke panggil kenduk nang sikmat probation pun yang don menong isu kan ko tang kata thank you very much aku way yang nomor ba jing si shahi ke MBC ke bani Nuan Shah ke MP they tang bakila extend for another 6 months kawan sa MP don balak kiar su ko por ngal alik bidiang alik ras bang benai dia bangan kun yang amna su ban kan dien dia hendak ke jing si shah kam hadai yang bangan su kun MP ko itang baki prok ki bangila ilum bang day ban bagan day balang profesional habang sisin balapan pau seperti nang ba day balang profesional tinggi sim ya kan ni kesenjam banyak kun kum ini pendanduk di ke baik apa yang hadu bangan yo bandung banyak kun kum kiwe candidates lagi parti nasional parti baik apa dengan pendak itu kamram yang hadu bangan long balang qualified candidate ban ai dang tu kan tinggal sim ba ya kali MBC lay kana long hampun sup yang nomor bangala create establish ya popularity yung hakini ki life unity constituency namba yung ni election campaign ba kanam ka de ka political party ka balakha na ki seng yung ki kun samna bakuli pi ka wanang tay na po naka student union hakata ka po bat ka lon si kanya how ajar naka jingtu no ba kila niya ban su pe fiya lon tang man su agitiate mot kila di ban say no ka way naka political movement nang makanya fight ya kan ni issue yang jadi politically bakin dan katu ni ki MLA ni ki NDC itu council ni andai kala try katu kat ni bakit nakalon ka internal conflict ni kan jing bom nya sutu jemut apa yang ki leader ni swa ngam tip ha ya ka daw sang man penja si por andai ki berang simpi ya kan ni patnya kadang ni kita ni kam ka tena iba kade itu nak way ni ki sang ka bam pat bentak siu bagajak benriu kadang ya syakri bagajak benriu patlah kata kampau kamu juga sarong man kikam kamu juga pemben teman sem sarong jadi kaya petang my friend kan isu kemungkinan mental juga saya bisa dulu kawan my friend ini lah kejong reviews bang idai ban ai no kompak prapo dia kun ikut ni bang itu the spirit of competition ini dai kilong kabukadon gaji kadang ulang kilong ka parti ke London sensitive but ni dia num kun nam ta ka ho jono what is genuine and ibadai itu jadi simbik tanam tak ikon beri jumlah saja. Nak daw minut man ang ngai liru kini nga ba kren kun ni saja. Ni na jero to ay ganito parti. Kan ikon ni saja. Nak daw ko kam kini ngai way ni student union pala kun nam ta ka jek bani nam ka nas pa yu kandai ki ka kunyo. Ye kan kalak kalado las na ngai.